berjuah-juah man banduk rina ngawan perpulungan, si ikelengi Tuhan ijapa pekam ringan ibas paksa enda. Mari ras kita ersikap guna bengket ibas kebaktin pekan doanta wari si pemenang. Mari ras si benakan kebaktinta. Ibas gelar di bata bapa, ingandu nehken pertoton. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, singajari kam ertoto. Ras ibas gelar kesah si badia, si empegegehi kam ertoto, segedang-gedang geluh. Perkuah ate ras dame, ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembaken kesah si badia, ras kam krina gelah. Amin. Olah karena kaipe, tapi ibas kerina pertotondu, pindolah mandi bata kai si iperlu kendu, jana pindolah rusur man bana, alu pusuh sidem pengatakan bujur. Ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 127 ayat si pemenang. Kita ersada ibas pertoton guna dengkehken kata di bata ertoto kita. Jahwe di bata Bapa kami, siringan ibas kini rajan surga. Isehken kami pengatakan bujur kami man bandu, sebab keleng atendu tetap isehken duman kami, wari lepas wari. Simpar pasu-pasu si ia loken kami idur kam nari. Ibas paksa kesempatan nenda o Tuhan, sikap kemahandu nuriken katandu, bagepe perpulungendu. Pelimbaruindu gegeh ras kengasupen kami, gelah ngasup kami ngikutken pedahdu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Amin. Mari ras kita ngoge pustaka si badia, Matius bindu 6 ayat 5 seh kubas ayat 10:5. Adi ertoto kam ola bagi kalak si pekulah-kulah. Kalak si pekulah-kulah megati tedis ertoto i rumah-rumah pertoton, bagepe i simpang-simpang, gelah i idah kalak. Inget ia lanai ngaloken upah ibas di batanari. Tapi adi ertoto atendu, bengketlah kubas kamarndu, eruk pintun, jenari ertotolah man di bata, sila i idah Di bata singidah perbahanan du mereken upah man bandu. Bagepe adi ertoto kam,
ola mulih-hulih, bagi kala sila nandai Tuhan. Ia erpengakap, maka adi gedang pertotonna ibegiken di batakap. Tapi kam ola bage, sabab ope denga ipindondu, nggo leben iteh bapandu, kaisi iperlukendu. Dage bagendalah nindu ertoto. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehmin kini rajandu, sehlah min peratendu ibas duni enda bagi ni surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi min salah kami, bagi ni alemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Adi i alemindu salah kala, salah ndupe i alemi bapandu si i surga kange. Tapi adila i alemindu salah kala, salah ndupe la i alemi bapandu. Sejendama pengogenta. Ibas pekan doa warisi pemena enda, ibabai kita kubas tema pengajaran karena ertoto. Memang labo man ajar nari kita arusna ertoto. Lanaibo man suruh-suruhan. Lape i ajuk min krina kita pusuhta nggo tersuruh guna ertoto. Lape ilumbakan ras iajarkan nggo beluh kita krina ertoto. Tentu gelah banci terpelihara hubungan ta si mehuli ras Tuhan enda banci teridah ibas kita menjalin hubungan si mehuli ibas Tuhan arah pertoton. Sebabna tupung kita ngit tutus ertoto, terpelihara hubungan taras Tuhan. Ipengasup mekita guna ngaloken kerina kejadin si bagi ukurta entah sila bagi ukurta jadi bas kegeluhenta. Bagaipe ngasup kita ngantusi rencana Tuhan bas kegeluhenta. Dingin pe ibabai kita ngasup erpengendes man Tuhan. Gelah banci pe si idah pimpinan Tuhan guna ngaturkan kegeluhan tae tetap serta. Ibas pertoton banci kita pe erlajar kugakin arus namindo suera sura-sura Tuhan. Sebab memang sitehnya labo kata-kata si ibelaskan kita erbahanca keputusan Tuhan berubah. Kita mindo Tuhan si erkuasa arah pertotonta. Makana ibas nehken pertoton pe harus si cidahkan tanda kehamatenta erdibata. Kerina kita rasa isi jabunta. Ertotoe min ngajari kita, mabai kita, gelah banci si idah, labo kita ngasup sirang ras Tuhan. Labo kita ngasup lanurikan kaipe man Tuhan. Kaipe si jadi ibas kegeluhenta, si endesken man Tuhan. Bagaimepe kalak Yahudi ibas zaman Yesus, ertotoe merupakan sada kewajiban agama man bana. Bahkan pe ikatakan seri pentingna ras mereken penampat man kalak musil, entah pe sedekah. Aturan ertoto pe nggokai aturkan. 2 telu kali jamna pe nggo tertentu. Bahkan pe si idah lit kange rumusan pertoton pe si wajib ibelaskan tep-tep wari.
Jadi engkai makana bagai iaturkan gelah na kerina banci alu Muhammad encidahkan tanda kahamatenna mindo mandibata. Ia tehna katawari waktuna ertoto mandibata. Memang kita genduari lalit ia turkan jamta ertoto. Sebab kita maenda ngaturkan waktu ta ertoto mandibata. Sebab na labo manaturunkan kita pe harus enggo teratur. Janah kepeken engkai makana ia jari Tuhan Yesus kalak sinterem ertoto. Sebab lit idah na ije man pekenan tupung kalak ertoto. Iidah Yesus tupung siye maka lit piga-piga kebiasaan silapayo tupung ertoto. Mekapken biak kalak si pekulah-kulah ibas ertoto. Idaramina ingan si banci iidah kalak sinterem ia ertoto. Ikatakan Tuhan kalak si pekulah-kulah. Tedis ia ertoto i rumah-rumah pertoton bagai pe isimpang-simpang. Kai tujunna. Gelah iidah kalak ia kalak si bujur. Kalak hidup saleh. Janah pe merincuh kel ia makana tupung ia nahkan pertoton banci ipujikan kalak. Pengalana ertoto pe kiblatna ku Jerusalem. Pertoton si iblas kena megang. Alu pengarapan kerina kalak ngidahsa muji ia. Perbahanan si enda menurut Yesus mekapkan pekulah-kulah. Tempat-tempat ia ertoto mandibata. Tapi si tuhuna peraya kena pujin ibasi enterem nari. Si i Arab kena mekapkan pepuaskan. Puas kal pusuhna adi ipujikan kalak ia. Padahal ningen ia ertoto mindoman Tuhan. Tapi si ia Arab kena pujin ibas manusia nari. Jadi lain isi pertotonna si iblas kena arah babahna. Tapi lain sura-sura pusuh ras perukurenna mekapkan guna datkan pujin ibas manusia nari. Jadi enda petembil. Tempa ukurna kempak dibata, kepeken pengarapenna, kempak pujin ibas manusia nari. Maka nina Tuhan, ingat maka kala si enggo ngaloken upah, datken pujin ibas manusia nari, lanai patut datken pujin ibas dibata nari. Jadi kai dage peraya kenta. Ibas dibata nari nge kita datken upah, entahna ibas manusia nari. Maka ia jarkan Tuhan ertoto adi pertoton pribadi labu perlu kam ngerana megang entah PR11 megang labu ka perlu iidah kala janah pe labu ka idara mindu ingan sinterem gelah banci kam itah kala si tutus ertoto. Maka pedah Tuhan ertoto lah kam eruk pintundu. Ertoto kam ibas ingan sila iidah manusia, tapi iidah dibata. Sebab dibata si mereken upah man bandu. Adi ateta mindo man dibata, labo perlu kita darami ingan gelah ipujikan kala. Makana tuhu-tuhu pusuh peratenta nare kempak Tuhan saja. Pedah Tuhan enda ngajari kala gelahna tetap memelihara persadanna ras Tuhan. Memang adi pertoton pribadi laboka perlu kerina kala metah isi pertotonta kecuali pertoton syafaat. Dengan labo kita perlu pepuaskan gunandatkan pujin ibasin terem nari. Jadi pengajaran Yesus enda ngajari kita gelah membiasakan memelihara hubungan si mehuli ibas Tuhan arah pertoton. Tentu senina ras turang ngidah kinata si ema, maka iajarkan Tuhan, kugakin arusna ertoto. Kugakin arusna sikapta, kugakin arusna kita erbelas, ijakin inganna arus kita ertoto man Tuhan.
Canah pertoton pe tupung si ianggap maka na adi gedang mulih-huli si idengkehken di bata. Perlu si ingat makana labu kata-kata si iblaskan kita si mengubah keputusan Tuhan. Pertoton si penangkih kita man Tuhan harus turah ibas kini tekenari. Sebab na labu arah gedang na pertoton ta maka idengkehken Tuhan pertoton ta. Tapi kuga kita mindo ibas kini teken alu keterukun ukur ijema dibata erdahin guna dengkehken pertotonta. Sebab memang pertoton labu pertunjukan si harus ipertontonkan. Memang semal tupung si gedang pertoton ibelaskan rulih-hulih alu membenarkan diri ras empekiti kalak si deban. Ngidah kinata si ema maka Yesus ngatakan ngajarisa uga arusna ertoto. Maka ia jari Tuhan pe kuga ertoto. Isi pertoton, alamat pertoton. Kuga kabanci mengakhiri pertoton. Pertoton si ajarkan Yesus alum benakan kata Bapa kami. Jadi kata Bapa enda ipakai guna dilo Tuhan. Si enda pe labo semal bas kalak Yahudi. Tapi enda merupakan hubungan kedekatan antara manusia ras dibata. Ipake kata kami enda ngajuk kubas persadan gelah kerina pengikut Kristus. Irakut persadanna ras dibata Bapa si mada kuasa. Dengan pe iterusi ku kata sini surga. Ijenda tridah ketransendenan dibata. Sila terukurkan manusia. Sila terumuskan manusia ibas bahasa rumusan definisi. Tapi te kita makana dibata berimmanuel. Aminna pela terukuri manusia ise ia. Tapi ia ringan di tengah-tengah kegeluhan manusia. Jadi iturikan karena dibata reh ras ringan i surga. Alu bagi dage iajari pe kita nginget makana Tuhan badiakap. Gelar Tuhan tetap pebadiakan. Sitah makana labo ngasup kalak perdosa empebadiakan Tuhan sila erdosa. Tapi kita selaku anak-anak Tuhan harus ngeluh badia. Sebab Tuhan tae badiakap. Rehlah min kini rajandu merupakan pengarapan eskatologis. Sebab kini rajan dibata ipajekken me idoni enda baliras i surga. Tuhan kap empuna kerajaan surga. Doni enda pe ia kap empuna. Adi kini rajan surga reh ku tengah-tengah doni enda. Tentu enda mabai kita laban cilang geluh ibas sura-sura dibata. Sebab kini rajan surga enda banci jadi ibas doni enda ibas peraten dengan kuasa Tuhan. Labo arkiteken kita tapi arkiteken kuasa Tuhan. Enda mesti ibelaskan ibas pertoton. Bagaimana cara Tuhan ngajari kita guna banci peraten Tuhan. Kini rajan surga jadi idoni enda baliras i surga. Iajari pe kita gelahna mindoman Tuhan mereken nakan cukup ibas waris sendah enda. Gelah kita tetap mindo lalap man Tuhan. Lid hubungan ketergantungan taras Tuhan. Janah kita pe relajar guna ngatakan bujur man Tuhan. Sebab siteh makana adi surah-suranta umpamana kita jadi pengikut Kristus, peraten dibata jadi bas kegeluhenta, laban cilang kita harus tetap ngeluh ngikutkan surah-surana. Jadi tupung kita ngikutkan surah-surana, si pindoka makana dibatalah si memelihara, sin cukupkan, sin kuhi, kerina keperluan geluhta. Ibas kita mindo peman dibata, si pindoka gelah kita ngasup, ngalemi salah kala, bagi dibata nggo ngalemi salah ta.
Jadi labo banci kita ngenca merhat di bata ngalemi salah ta, tapi kita langgit ngalemi salah kalak si deban. Labo pantas anak Tuhan mindo ibas pertotonna gelah ia lemi salahna, tapi layang ngasup ngalemi salah kalak si deban. Enda me iajarkan man banta ibas pertoton si iajarkan Tuhan. Dingin pe iaju ka makana kita mindo perkuah ate Tuhan gelah ula kita ibabai kubas percobaan. Sebab doni enda res daya tarikna tuhu-tuhu hebat banci nirangken kita res Tuhan. Encedai persadan taras teman ta manusia. Tapi ibas kuasa dengan perhatian Tuhan lah kita tertarik kubas daya tarik doni si banci meneken kita. Sincedai persadan taras di bata bagepe teman ta manusia. Labo di bata sincubai kita. Tapi biak ta si erdosa eime negu-negu kita, mabai kita, geluh ibas dosa. Maka tupung kita ertoto, tetap kita ipersingeti, ajarkan Tuhan, gelah ulan nuhit ukurta kempak kejahatan. Janah kita pengasup muat keputusan. Gelah na peraten Tuhan, kuasa Tuhan, erdahin ibas kegeluhan ta. Dingin pe si akui me ibas pertotonta bagi si iajarkan Tuhan. Maka kini rajan Tuhan labo pantek arkiteken manusia entah pe pengikutna. Kalak si te manbana. Kini rajan Tuhan jadi arkiteken kuasana. Sila erbatas. Lalit limit waktuna. Bagai pe kuasa Tuhan tuhu-tuhu la terpebali ras kuasa kaipe silit ibabo doni enda. Enteguh la terundu. Subuk kini rajan di bata bagai pe kuasana. Kemuliaan di bata pelabo manusia nentu kenca. Lape si permuliakan manusia, lape si permuliakan manusia Tuhan, ia tetap mulia. Nainari sehrasa lalap, ia mesingaturkan kegeluhan ta. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Ibas pekan doa warisi pemena enda. Pengajaran ertoto iajarkan man banta. Kugakin arusna kita ertoto. Larulih-hulih. Janah labo ateta gelah iidah kala dingin ipujikan kala. Sebab ninta pe kita mindo man di bata. Labo man manusia. Kakin maka perlu iidah manusia. Kecuali doa sapaan. Janah tupung kita mindo labo kepentingan tangan casi pindo. Labo gunanta. Tapi tupung kita mindo man Tuhan, kita ertanggung jawab nang dangi kegeluhan kini tekenta. Maka tupung kita ertoto ula pekulah-kulah. Ula karulih-hulih ras merhat guna datken pujin ibas kala sinterem. Pertoton si ini iajari Tuhan enda. Mabai gelahna persadantan teguh rasia. Ngasup kita nilah arah kuasa kejahatan sincedai persadanta ras Tuhan. Iajari pe kita gelah ngasup geluh bersyukur. Ngatakan bujur man di bata. Asa silit iberikan Tuhan man banta si katakan bujur. Jadi labo si pepulung guna si lenga jadi si lenga reh. Seh makana kebahagiaan warisi genduari pe keri si tadingken lanai ternikmati kita. Biak anak di bata arus teridah, ibas ia muji di bata. Ibas ia ngasup ngalemi. Janah kita ertoto iajari gelah tetap erlebuh man Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan tetap si akui ibas krina dampar kegeluhan ta. Makana dikunai selama enda ibas kita ertoto li denga siman pekenan, mari radurasi pekena-kena. Ertotolah kita bagi kita ngasup belas kenca, laboman usi-usihan kala. Adilit selama enda niat ta ertoto gelah ipujikan kala, enda pe mari si pekena. Si tadingken biak si bagi rupa, sebab nina Tuhan enda pekulah-kulah kap.
Tapi adi memang pertoton guna sinterem ibas pertoton sapaat. Tentu perlu idengkah kalak sideban. Tapi di pertoton pribadinta. Mungkin adi genduari labolit bagi kebiasaan si ituriken bas pustaka enda. Bas kegeluhenta tanah karo umpamana. Entah bas kita anggota GBKP. Tapi di kune si elit enda biak si mantadingenkan sebab ertoto elabo prestasi iman. Tapi kuga kita banci memelihara hubungan ta empakena-kena kegeluhan persadan taras Tuhan. Alu bagai umputenna hubungan taras teman-ta manusia pe rah sikapna. Sebab labo banci menghuli hubungan taku di batang enca man-teman-ta manusia lah si pekena-kena. Tuhan si masu-masu kita, Tuhan si ngajari kita guna ngikutkan peratenna. Amin. Mari ras kita ersada bas pertoton. Pasu-pasulah o Tuhan, kata singgo idengkehken kami. Terpuji kam Tuhan arah katandu, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Amin. Raduken krina kalak Kristen bas krina ingan ras paksa. Mari ras kita ngakuken pengakun kini tekenta. Ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata bapa, sila ersibar kuasana. Sinepa langit rasdoni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari, si so keliamen tergelar si Maria. Singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate, jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken nggo keke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila ersibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi nggo mate. Aku te man kesah si badia, janah lid sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata, kata di bata si jadi palas ibas kita nahkan persembahan, ngatakan bujur ema persembahan si pahagakan aku, janah si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini. Tupung kita ngendeskan persembahan ta, rende kita bas kitab dendenta nomor 100 siwah puluh ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan mindo kami perkuah atendu, gelah i aloken dengan ipasupasukam persembahan kami. Kam dage Tuhan sin cukupkan kerina keperluan geluh kami, bagai pe sin cukupkan keperluan gerejandu, ibas ndahiken dahin tri tugas gereja. Ertoto pe kami man bandu nang dangi kerina ngawan perpulungendu, gelah tetap tutus ngaloken pengajaran kerna ertoto. Dikunelit
motivasi kami si kurang payo yakap kam. Entah pe cara kami ertoto si lenga ayakap ndu teng-teng. Entah isi pertoton kami si lenga bagi ukurndu. Mindo kami Tuhan gelah kami tetap iajarindu. Alemi kami bas kelepaken kami. Bagepe karena ngawan perpulungendu gelah tetap ngasup jadi kalak si tutus ibas ertoto dingin pe notoken kalak sinterem. Dingin pe ertoto kami karena kerina daerah pekabaran Injil silit i tengah-tengah gerejandu. Enda pe Tuhan kam si masu-masusa gelaban si rembarna beritandu si meriah i beritaken arah kerina anak-anakndu serayandu singgo ipakeken dengan ipilih kam jadi perberita si meriah. Kerina perpulungendu kubas tandu endesken kami bagepe serayandu dengan kerina anak-anakndu si ertugas guna kebaktin pekan doa wari si pepagi pe simpar pasu-pasundu guna mere pemeteh ras kepentaran manbana. Perpulungendu pe enterem ikut muat bagin ibas ngikuti kebaktin pekan doa. Enda mo Tuhan pertoton kami, enda mo Bapa pengendesen geluh kami. Mindo kami meteru ukur pengalami dosa, ibas gelar Yesus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas duni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami. Bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percuban. Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam. Siang ayo di bata resinalsal i babondu. Jana melias Athena ngenehen kam. Itatap di bataku kam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Salam juah-juah man bantak rina.